James Allen, 26. studenoga. Kako čovjek prakticira samokontrolu, sve se više i više približava unutarnjoj stvarnosti i sve ga manje i manje obuzimaju strast, žalost, užitak i bol. Živi uravnoteženim i krepostnim životom, izražavajući junačku i moralnu snagu. No, obuzdavanje strasti tek je prva faza samodiscipline, a neposredno je slijedi proces pročišćenja. Pročišćenje znači da čovjek u potpunosti uklanja strasti iz svog uma i srca, ne samo obuzdavajući ih kad se pojave, već sprečavajući samo njihovo pojavljivanje. Prostim obuzdavanjem svojih strasti čovjek nikad neće ostvariti ni mir, ni svoj ideal. Mora ih pročistiti. Pročišćenjem svoje niže prirode čovjek postaje snažan i nalik na Boga. Pročišćenje postižemo pomnom pažljivošću.